Samoan, fatalo fatu tatu ekalesia nini taiao, nini yasa momo neva yasa o amatalia, sa tatu taape, inga luenga pe masania ya whaftaiwa amailo to, so I fuama mato ola nini taiao fo, fia foi vai atu, fia fatasi mai tato, for Maya and Nettie. Hi Nettie, this is your home and welcome you every time you come. Fatalo fatu isitina ya nofo lo fatasi matatu sawiga detail. Thank you nofo. Fatalo fatu fo itatu woma utatu wainga utatu paanga ulo mata mai utatu Facebook live in detail. Welcome to the Second Samoan Church here in Los Alamitos. Live streaming our worship service this morning, and we welcome you. Thank you for worshiping with us this morning. Yo litusi wo amatai na ilinga wenga nita ya salamu salau fao. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Do not put your trust in prince, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord, their God. Ia whamaria maire tua tato sauniga nita yao, ia pese foil au suina I mato sauniuni ai o tō wanganga o tō mafofau. Ia wale amataino tato sauniga nita yao. Lele mai o ia te tato, taimi a whaitama so. I leo whakamale unufale o na ao, e thwai mao tapare. Lele mai o ia te tato, taimi a whaitama so. I leo whakamale unufale o na ao, vai mal tapare. Te pae I au mata, ni ai maunga. Mea o mai ai, whawanuianga, holo uolanga. Awa o ia le tama, aloha papua. Holo o tausia, I so o se taimi, ia te I taua. O ia leo mama lelei, o ia moe maanei. Leo mai lo nganga, I so se taimi, umalava. Leo mai, o ia leo mama lelei. Oia moe maanei. Leo mai lo nganga, I so se taimi, umalava. Te pae I au mata, I ai maunga. He o mai ai, whamanuianga, holo uolanga. Awa o ia le tama, alo papua. Holo o tasia, I so o se taimi, ia te I taua. Te pae I au mata, I ai maunga. He o mai ai, whamanuianga, holo uolanga. Awa o ia le tama, aloha papua. Holo o tausia, I so o se taimi,
Gate itaua Olo otasia Iso osetaimi Gate itaua Olo otasia Iso osetaimi Gate itaua Masipati Dianyeri Ulufa lelo na lotoa Malevi inga Oda fai toto amale pese Ia leo sele Sisi ioli
Let us pray. Just as rock is hard and water is wet, humans worship. We gather here for our weekly worship, and we ask that your Spirit come alongside us and help us do that in truth. Lalo tutulo nu'u malau ekalesia ele nei taiao. E batu la matou whaatu e i ate oe. Moni ele mawhai o na whai e matou o le nei saunina. Se pangana o whatasi mai lo o ngā ngapa ia. Nele a fio mai a ngā ngapa ia e. Mafutaina o matou mauri te to tasi. Matou te vatu ai le taulanga i le nganga ma whamaoni te tawai. I lo suafa ke riso wa laila matou te tau. Amen. Tato amata nei sauninga pese lima le li ie le tau.
Ave iai le malosi e te pena ai ma teu ngā luenga o le fofua. Wa ave iai lau me alofa o le whaai ngoa. O le ngoa e whaai ngoa ai e tangata le manu. O lona i ngoa le nā. O se responsibility matu ia. O se whaatufunganga na o lawa fio lawa ma whai o na tō mai ai. O le tofi o le tangata na te maaia ngā luenga o le fofoanga. A lo walofa ma lo walofa muti vale i ngā luenga o le fofoanga. Nei a vea i le tangata le free will. Le pule e ma whai a ia o na whai na whai o. Ia o mātou maua le tala ia mātou kanona ma tustusina. I le lei o na mātou whaia o le pule le nā.
o mātou manatu e le alofa oe ia I mātou wa nātou manatu o le saʻolatonga na e tumai ia I mātou e saʻoloto ai e taumuli I o mātou manao te totasi nei ulava ina pa'u tagata I le amatanga ai le avesea ai lo alofa taumuli le tagata na e saunia ai le fa'aolatanga tele ina ua liu tino tagata oe ia Iesu Keriso o tu I lalo le whataita'i mātou te whataita'i iai ma o ana whetalainga I lungo le sa tauru e mana tua pē I mātou luk te mai e whamangalo atu ia I lato wanga le mai ia te au wa o lato le iloa le mea o lato whai talu mai lava ona to tu manu malo ke riso nei le tumamau ma le oti o tau ma fai pea e utu le neito whamanino I whalapo putonga ma aulotu ma kalesia te totasi e te whina ngalo malie I le tangata le e whaia po le alava la le pi o pao le tangata po le a le sola ese mai lo whina ngalo le ma fai lava ona esea le na upumoni e te alofa I le tangata e taumuli lo alofa la bea I le tangata ma e te whaatalitali fo'i e peo na whaatalitali le tamā I le toi fo'i o lo nātali o la mātou tutalo le li I ao ngā mātou talo talonga ma mātou tāpo inga mātou te lata atua I le lofo la ufio toi whamanatu mai a mātou pespesenga ma mātou whaitau ngā tusi le nā upumoni ua lewa o na tātia mai le fofoeina o le larolangi e te whina ngalo malie I le tangata mele nā mātou te avatu ai le whaafutai I a te oe le lava yaso o mawai I le taape ma le salalau o lo nuu ma lau e kalesia ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaitai tōtasi e mai se fo I le whiwhilinga o mātou te tai I le nei atunu sa tu ina atu I lumo o la o fio I tāusanga e leo noa I le ua ilo le whiwhilinga o le mātou te talo I e iai mātou le nei whakautua ma le nei talitonu e ta pena e la o fio e whaolatanga mo mātou tangata pe a mātou fili le lei le mātou tataro le li ina ia whamaise o ao alofa ia I latou o lo whanoa noa ona o tau rumanga o le whiwhilinga le atunu mātou wā ia whaktuatua mātou te tentonu po whea lava mātou te o iai pe mātou te whanoa noa pe fia pe lunga la lo ai lema whai lava na esea I mātou mai le lofa o la wofi me lea mātou te poto ai le nei whale tāpua I mo I lātou o lo whanoa noa e leo whanoa noa e peise I o I lātou e leai ni whamoe a o lo whanoa noa ma le manatu o lo e sila mai I ai mātou a li liu fo I aro le lupe mo I lātou o lo fia I le teimi le nei Vatu iai lātou le nei upu moni. Po whea lava le me e alu iai o lātou la mona. Le e whaia lava lo whina ngalo. Upu au fionga e toe manatua I nei teimi. O manatu e le o mātou manatu ia. O wala foi e le o mātou wala ia. Mele te tau na ola whaitete le tangata. Taua tupe ia te oe masa ili lo whina ngalo. Wa inae manui ai mātou I o mātou tupulanga. Mai se foi tupulanga whai mai. A mātou wa ai I tua sa manui ai foi o mātou tua ama mātua. Ina wa whao lātou pa ia. Ina wa la fua I lātou wa itu. Mai la mutu. Asa ili I la o fio ma lo whina. O tu ai toto masa ai lo mātou atunu. Lo mātou tatalo I whapeina o na mātou whaia I o mātou fo I taimi.
La mātou wala au I whanau ma tupulanga lalowa o Samoa. Se I tangai fo I le lofa la bea I o la ofi. Mātou whaaftai o le neilau ele. Na whaatoa e tangata mō mua. Le fo mātou tauma I ai ma o mātou malu ai. O mātou tatalo leli I ina I oane I o mātou talita oto le ngase o malolo. I oane I o mātou manatu o so mātou o tamai ua mafu ai. Nei manatu le tangata o lana amiatonu ua manuia ai. Ai mātou turi matai pere lumanai. Malo mātou mautinoa e te letu lafo ina I mātou. Au leila se upu I o mātou nutu whaauta ua loana e sila fia ma maumai o mātou mana tunatuma. Lo mātou whaia pere nei masani lewa yaso ma lewa yaso. Mātou te umai le nei vai eli mātou te utu vai I ai. Lo mātou tatalo leli I whapeina fo I o na whaamaliena lo mātou ngā lala whaaleanganga. Pe a mātou pepese ina o vi inga, whaitau lau tusipa ia, a mātou talo talonga ma mātou mawhauwhauma. Lo mātou tatalo leli I mae ale nei tāpo inga o whatufunga ina o mātou tangata. Mātou te atua I le lalolangi ma whapea ina o na whai. Nei vea I mātou ma mori ma wola o lau tala le lei. Nei vea I mātou ma whetu pupula. So se mea mātou te o I ai. Ia le lei le lalolangi I ai mātou. Whatufungaina I mātou ina I ofo atu ni upu whala e au. I oa le tutia ia mātou whamatalanga. Ia watu foi se opo, po se post, po ni manatu foi. E mātou te au nai lo fina ngalo I le lalolangi I le newa yaso. Ua mātou manatua I lātou o lo whengai ma whanau noanga. Ono mafutanga o le petia o no leoti. Whamaise o aolofa I ai lātou. Whanguwhangu atu pē I ai lātou o le teimi e te pena ai le tangata mō le malo le atua. E leo na ua lata leoti. A le teimi e whana wai. Melea o ngā luenga le kalesia. O mātou whatamanu mwhalapu putonga. Wātiae I mātou. O le nā le whanau nau. Nei e te pena le tangata e wheiloa I malonu matai. Le mātou tatalo ia whapeina fo I le nei sauninga. A mātou whalongolongo I opua o fionga. A mātou mawhau le mata upo e pēr na tuina mai I ai mātou o le tamao ainga malmatima. O le mātou tatalo lele ia matala la mātou whalongo. I wane o mātou o mai matalinga tutuli. O foine I o mai I mātou ma le mautinoa I lau fionga. Ai mātou o mai ma tatala o mātou manatu, tatala o mātou loto, e te whetalaia tuai I ai mātou. If we have but one request, it is this, Lord, that as we worship you through songs, through our giving, scripture reading, and prayer, as we worship you by meditating on your word, we ask that it be a fruitful exchange. That when we contemplate the issue before us, abundance and poverty, that we are equipped with this knowledge that wherever we go in the trajectory of abundance, there you will be with us. Same goes true when we are impoverished, when we are depressed, when we are down, when there's nothing left in the bank account. That we are equipped with this truth that surpasses all understanding, that you are with us during down times. As we reflect on the election that we participated in last week, we are mindful of your hand in this great country. The greatest country in the world, we get to participate in its political process. And
as the political actors move on with business as usual, as a faith community, we ask that you not forsake us, not forsake our leaders, not forsake this country. Remind us that to whom much is given, much is required, and that with great power comes great responsibility. We ask that you continue to bless Samoans around the world, and may it continue with Samoans here. Yole nala mātou tutalo whaitele. A tofu I mātou mamata upu o lo atu ngalu ai o mātou loto mamanatu te tasi. Ta upu mātou te mamae au mai I luma I le mamea. A usina fie la o fio. O mātou tu inatu I luma o la o fio I le nei teimi tama. Se I whaia I elu fina ngalo ai le o mātou loto. I suafo Yesu Keriso lo mātou li I malo mātou whaola. O mātou wole ma te talo atuai. Amen.
We ask for a blessing on those that gave, not of just monetary gifts, but also of their time and their talents. This is our prayer. Amen. Fiona le tua la tato wina. Tu si fitia mai le whenenga fōu. A rekon ta upo si umanlua. Si fu malua mata tatou whaitau na fu pitou si fu pau whapau mai fu upe whaas fu wha Mark chapter 12 I'll be reading verses 38 to 44. Sa whaalongo ma le fia tele tangata ia Yesu. Na o atu Yesu I tangata ma whetala atu. I o tau whaai tete moa o a o tu la fono.
Oe mana na o e whioa I ma o lātou ofu tāla loa ma ia whaalo loina I lātou I no whaanga whaitele. O whao I lātou whale o whawhine uoti a lātou tane. O whaia fōi a lātou tatalo u umi whaalialia vale. Wa tili ai o na tele lo lātou whasalanga. Sawai leo le iswa fine mativa, woti lana tane, ma fua iatu tu pe ititi apa memea e lua, pe tusano na o ngā malesene e tasi. Pe fast food fa. Vieta maile tu ala tato fetau fa longo I upo ana fiona pa ia. Tuma watu pe ya te ia lo na lava vi. Nei se yo o I fa pau fa lava. Buona fatalofa tato kalesia ngata ila tato kalesia to no masaliai e fa fu na ila tato malo asimai talofa tu ile no lawo le kalesia fio mo telefono ma sui no lawo fatalofa tu fu ila fa ngawena ile the second Samoa. Ia wao mo lātou whanetua, whatalofa atu fo I le lau te lenga la whenga wenga. Whatalofa atu fo I tātou wōlo mafuta mai matamatangi ese. Ia wala ese. Malo ngā lulue le nipa yaso, o mawai. Ia pōngala e fo I le tātou le kalesia ma le ulotu a mesi tātou o loo nofo I Amerika. Nefetu a mai ale whenga palota, ale nea tunu. Nefo lau I manu malo I ale suma I Donald Trump. Apo whea lava na e iai I le politiki I le yaso o mawai. Mo tātou lava ia tangata whatutua. Tangata kerisiano. Te tawa na tātou talia o le whina ngalo leo le tua. Masani fo io na langona le nei muanga ngana I teimi e luka I le ngata I whale. A mali leo nisi e whemaya tu ua o tātou nuku o le whina ngalo leo le tua. So e po ngai mai lai le te tununga nā tangata whatutua po whea lava le mea tātou te o iai. Le mawhai lava o na tātou sosola ese mai le lofa ma le amale leo le tātou utua. Le alunga le nā le tātou malo I le isi I whātau sanga o le aso o leo po asui mai le na foa. Ia te mea whingatā I le whina ngalo le tua. Me se I lātou sai le blue team. Ia teia whapena le tonu mai o le whinangalo o le tua. Ai mo tātou lawa ia whatutua. E pese I e tāua mea ia. E tāua le whinangalo o le tua e pei ese mai nei ro le manatu o le tangata. Aua e whaamatua ina ai lona whatutua. Olo lawa I teimi e le o matasi e le whinangalo le tua maso tātou manatu. Ona whaamatua ina lo lea o le tātou whatutua.
Wa tanga I foi. E lei loa se tau tai mata pala I taimi e malua I le tai. A solo lei mea uma e lei loa lava po oe se tangata le lei le ngata I fale. Si vanga nā lava ua luka le tai. Ia o nei loa rola ia. So le mea na whawhetai iei pe a whapea teia I tātou le whinangalo le atua. Ma tātou I loa lo le whinangalo ese mai o tātou manatu. Awa ina e lu'i ai lo tātou I loa. Ma whaamatua ina ai la tātou tō wha. Ma whaatufunga ina atili ai I tātou. Te o le mafuanga le nā lei me whai e tātou lotu. Me whatetai le tātou whatutuanga. Ina ia sila fia lava I tātou le whinangalo le tua. Le tātou whamoemoe lava le nā. Tātou o mai I nei e sa ili whinangalo le tua. Ai sea. O wā a tātou maua le whinangalo le tua, ma tātou sāwa wali ai I lana me toa. Whamele o tusi ona whaau popo lea o nā mea uma. O a mea whaau popo, mea uma lava ia mana mia I tātou. And I think if I can frame the role of faith people and the Church of Jesus Christ in the totality of things, it is this idea of the will of God, which is ensconced in the kingdom of God. The will of God is manifested out in the kingdom of God. And as faithful people, that is our prime objective, is to discern the will of God. And sometimes the will of God is charging. Sometimes the will of God is against our wants and desires. And when that happens, it makes us better people. If atufunga ina I tātou, many people will prefer to be in the calmness of the water, and that's fine. But when you get to go out in the deep, you are forced to survive. When your will does not coincide with the will of God, then challenges arise. Our canon says, seek first the kingdom of God and God's righteousness, and all those things shall be added unto you. Sasa ili fariseo matusi upo. Tai o le whatutuanga I uteia ile whinangaro le tua. Aso uma lava e whaiela lato sabati I le sunako o le mea lava le tasi. Whaitau upu mai la lato kanona. E toi whamatala le au malosi o le tua na o mai o lato tua a mai ai kupito I le mea sa nofo polongai. Malo lato whamoemoe e maua I lato le nāmanuia na maua o lato tua a. I o lato foiteini. Ale na whai ea lato tu la fono. Whai a lato tapo inga. Whai a lato tausaminga. O le a ina ita mo whai lava e utu le whinangalo le tua mo lato. Al memo tātou I loa le talan tātou whaitau ina. Na mise lātou le whinangalo le tua. Sa ile lātou le whinangalo le tua, a mumuri ane o pāsia le whinangalo le tua mai lātou. Ona whisiri leo tātou, ai sea o misia I tusi upu ma wharseo le whinangalo le tua. Ia le ana tātou whaitau ai le tawa. Whamai ona ua whaewa e I lato lava, mā lato ofu tāta puwai. Mafu angale na o misi e whinangaro le tua. Ona ua mana na o I
I alofangia I lātou e tangata. Nā o tupu. Ai se a o misi ai e tusi upu mo wharsei o le finangalo le tua. Whamai le tusi lea na tātou whaita wina. O na ua fia maua e I lātou o no foa sili I sunako. O mafu amana wale na misi. Ma mea sili e tā oto ai I whainga ai. This is the reason why they missed the will of God. It's because they were into posing. They were into creating this facade, which was distant from the reality. They prefer to be on the A-list. That's why they miss the will of God. They want good things for themselves. This is in the Bible. This is the reason why they missed the will of God. Ua whaataua I lātou manatu o isi. E ofo I lava I o lātou manatu, ua whaamuamua I lātou nai lo le finangalo le tua. Which o le mea sa ili I teimi uma. Teimi uma. Ai se a o misi I lātou le finangalo le tua. Whamele tusi ni tātou whaita wina, ona ua wha umi a lātou te talo, e whai maufi ufi. Ua tele a lātou upu ina ia ufi ai le mea moni. O le ale mea moni o lota oto, I tupulanga nei ai. Ia, o mena e bea ona, launga I pea le li o Iesu. Ua tele whata manu, ua oppress tangata. Ua tele le matitipa. Ua telele e se sengo le tamao ainga, ua utu I tangata. Ma le matipa ua utu I le to tele o tangata. Isi tangata to tele atu nai lo tangata mao mea. Ona ua tele le matipa. O le mafu angana. O vai atula le ali, o le foi tupu ai, I shona foi ainga. Ele inga fatia I lātou le taulanga I manufasi. Ana o le taulanga o le ulu ngā manutangi manai lupe lua fua. Na pa ai aleo le li au tupu ai, o na whamai leo le li. A tonu e, ai longa I se ae whapea le finangalo le tu. Ai longa I se ae I le lava le tamao ainga e whaatofu lia ai ainga uma. I le tamao ainga manuia o le tu. Ia ona sa iri lole le li ipo o fea o iei mea lea. O fea o iei le siku o le mea lea. O le ale mea o lo tau ina tangata. Ele o mawhai ai ona sa o loto. Mai le polonga o whapolonga ina ai I lātou e whata manu o lātou fōi tupuna. Ia ona whairoleo lana tala lea na whai. Tusiupu mu wharseo. O tau le tupu ai le whawhita au. Ona o tele o tau ia upu. Au whaongai o tau upu nai ufi ai le memoni. Hypocrisy is the teaching here. It's been in the book for thousands of years. But it's not like a moral hypocrisy for our generation. No, it's not something that's morally. No, it's a descriptive of what happens to people. It's the reality of goodness versus the perception of goodness. The scribes and the Pharisees were more interested in the perception of goodness, not the reality of goodness.
And Jesus lifted that up and say, see, this is what's wrong with our society. It's because our leaders are too concerned with the perception of success, the perception of abundance, and not the reality of success or the reality of abundance. You know, that's the challenge. And, you know, you ask the question, well, what's, you know, well, the answer is one is true and the other one is not. Ole ola fa'afolinga, e ese ale fa'ata lena, e ese ale fata lena, nei lo le ola. Ole ola ai o le mea mo'i, le mea lofa le tua. Ole mea lena e mo'i, e maua e tātou, ma a tātou wola ai o na avea lea o le soifua me le olo tangata maolanga moni. A o le fa'afolinga le sa fai e tusi upu mfuse. Ia o le mea lena e le moni. Whamaila le li o le mea lena leo lo tupu ai whawhitau. Ia na paai atu leo le li, ua mai tangata e whaia lātou tāu rama. Ua mai tangata tongi tupe, te tele o mai tongi tupe. A sau nasi whawhine sia ua oti lana tani. Sa wā tongi lana pene i tutonu. O le whamai leo le li, e sili atu le tāu ranga le whawhine lea. Nei lo le tāu ranga le au mau mea nana o mai whai. Nena le tupu nei a tātou. The perception of generosity is overwhelming the act of generosity, the reality of generosity. Jesus said when he witnessed this widow giving this kotanu, he said that is more real than all these abundance that these people brought in. So here's an example. If you make $1,000 a month and you say you give $100 for your taulanga, that's a good taulanga. It's a good taulanga. But if you make $5,000 and you give $300, the scribes and the Pharisees would say, that's a better taulanga than the taulanga le selau. But Jesus said, no. You see, o le selau tala ale tangata e afe tala ele masina lona tonu. E sili atu ona mamafa le nā nei lo le tonu selau tala ale tangata e lima afe ele masina lona tonu. To maua mai le manato le li. So Jesus said, the perception of generosity is more important to the Pharisees and the scribes than the actual generosity. You see, that tato te lo le leia, me se o tau e lo fisa. Asa lo lava se isi e, tau se lau ta la an tau la. Tai atu e le red carpet. Asa le se lau ta la. So like to say when mo ta mo tele ia. Fo me le di au fa se na o to le me na. E mamafa atu le se lauta ala le afeta ala il masina le au. E lo le tolu se lauta ala le lima afeta ala il masina le au. So Jesus said, don't be psyched out by what is not real. Look at the data. Pursue the evidence. Do the forensics. When I first got into banking years ago, I've never been around so much money. And one of the realities that I actually witnessed during my job there is these people that come in with the flashy cars, and they would
put their Rolls Royce keys on my desk so I don't miss it. Those people that seem to be rich in our society, when I punch up their account number, they're actually in debt. They don't have as much as they would like for other people to perceive that they have. But the people that are really timid, they're very humble, they drive an American secondhand car. They would come in here, they're all raggedy, and then I would punch in their account numbers. And I said, whoa, this guy's got some serious rocks here. Jesus said, let that sink in. Don't be faked out by that which is fakey, but insist on the truth. Insist on that which matters. Peole melena na tato maua mai ila o ngale ale ni o ni faseina I tato le va ai tangata o le melena leo lo fai to si upu for sale tato va ai mea o iai mo ia tangata ia ona tato I lo leo I na o iai le finangalo tu tato tunu waio America fa penalo na wingi. We have an American tax system. Masani ya ona complain nai Warren Buffett. My Warren Buffett say ele titi atu la fonga le tu toni nei lo secretary. Te le mamao tu pe maua nei lo sia felo tusi. So ele o se le mele na le monial na le mafuai na matitiva pe tangata matitiva I lo tatu o tu. Ia ele tai I lunga I tangata mau mea. Ia whaale li. E siri atu ne tauranga le fine mativa na lafu. Lafo mai lona mativa ma le toele lona ngā. Nei lo tangata mau mea to tele na lafo mai lo lato to mau ai. Ia o fina ngalo nao le tu. Fina ngalo le tua ina ia manino la tato wa ai. Ina ia ia I tato le upumoni. Ia owa nei whaseseina I tato. E upu e le moni. Ia manatu muli. O le ale mea lai ona li lifa pea tātou I le upumoni. Le mea lai ona mana na o tātou I finangalo le tua e peise ia whapea rona winga. O le tali ina ia saoloto I tātou. E lofo ia o tau le upumoni. Mai tu saoloto o tau le upumoni. That's the reason why we have this proclivity towards the truth, because the truth will set us free. Saoloto mai lea. Saoloto mai mea umalapa o lo tao ai le tangata. Mativa. Fa saoloto mai oe mai mativa. Pe ai loa le upumoni. Tamau ainga. Te fa saoloto mai oe le tamau ainga. Pe ai loa le upumoni. Anxiety. Fa saoloto mai oe le popole. Pe ai loa le upumoni. Foi mata ia lato mafuta mai le tato tapu inga I le neita iao I lungo o wala ese. Ua whasao to ina fo I lo whalogo I le upu. Mai mea lo tau ai tato o le ao, le space, ma le taimi. This is the thing about truth. It frees you up. It frees you of everything that constrains you. If you just know the truth will set you free. And especially during our generation where space and time is not even a constraint anymore. For those that are listening to this service from afar, you are no longer free, burdened by time and space. You can see this at any time. And
And that's the will of God. That's how God's will is manifested in the world. It's riddled with authenticity, truth, and it's very free for God's creation. Ia o le whangata mai I upu ua te penaina mo tātou sauninga I nei tai ao. La te taro ia whangau te reina alo nā nganga pa ia. Le winga moni o ana fionga. Ia tātou watu I le lalolangi I nei vai aso. E pei tātou mamaa ola o lana tala nei. Ia la tātou whai unei sauninga I le bese o saunia le ofi bese. Ave mea uma mo ia. Ave o
is happening right now. Let us pray. We have come to the end of our worship. Now it's time to go out in the world and manifest your teachings in our lives. We ask that you give us the courage, give us the boldness, and give us the fortitude so we can be good witnesses to the gospel that was in Jesus Christ. O mātou wo ele si uiore nei tāpua ingo. Mātou mangona le whetalai mai o la o fio I o wala ese. Mātou tatalo lele I e papa veloa le nafi le mu o la o fio. Moe mātou le malosi, tino mafofau ma le nganga. Mātou te o atu oi matalai le tala le lei le larolangi le niva yasu. Le mātou tu ua. Tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Lofa muti vale o le atua le tamā. Ma mafutanga le motusia maloa nganga pa ia. Nei masa umai o I whapavau lawa. Amen.